Tomentah kesini ni nagaliang kahanyo trap border dispute resolution forum. Te kumbang liu I haglat putai kubor ba kalami ka huri hura cete sepo labang nang pelot sepo blok 1 te nagaliang jungi ka HBDRF nilalek ban penken mau biang lene ban budin biang ya ka nega jing tho ka bangi ledep ai hau deputy commissioner jong West Genting Hills district ka bang ledep ban ya kendu ban ya kren ban ai ka jing tho nadu ka arpel new tarik ibna Januari mentau sunem arajar agosan te hadin ka jing le ya kendu ka jungi ban udisi te udisi ulong ba uledep yo ya ka nega jing tho bat uledep ya kren hiru bat kibor district administration jong West Karbi Anglong Assam naga bentaban penek ke chongsuk chongsang bat ban omi gano ke jing ya ngeu pherjai ben riu lene ke jing ya kan at segatai ke jaka hagane ke por jong ka election MDC kabala yai sai mentah bat nilayo ke jing tip ba nagaliang ki RDC gila kularhi ban manra ke chongsuk chongsang ba kanom don keno ke jing khang lenti ke jing khang sengking dan ni kata ka jing berngem bersit dan ni keno kata ka huri hura hagani ga for election but udisi ula ongru yengi ba kan sadon kata ka jing yalang jungki lengba ka wisi lene ka video conference haka khatsau tarik mentau benai haka por khatwe beji na ka benta ban pen scam bat ban penti kena susu ya ka chongsuk chongsang halor kani ka kenrum kenram te na kaliang jungi ka HBDRF hadin gitu ke video ke ba la Sapriang state hagilat patai kubor ke badon sepo Karbi Anglong Assam te na kaliang jungi hi ngidon ban ong ya ki pardok persnam jungi ke badon sete sepo blok 1 hadin ba nga kumu Sherman ngeledep ya keren bar kipai nang senong ke badon sete te nagaliang jong kiru kilalong hi giba lakre bar ha kejuk kopor da ke monskeu bah ke jong ki hi bagla don kata ke jing kwa ke jing terang ya ke ban don benta lang no sene sport mekhalia habaro kiliang om tang ha ke election bat gila kentai kinu ya ki kran ki skim lene kino ki bade jong Assam bat hakini ke election arteli election beladep MLA bar ke MDC ru ki gila boycott no bat gila persang no ban ya don bentalang bat ka jela mekhalia kumba ka Genting Hills Autonomous Council ru kaladep itu ya kene ke elaka kaladep mjid kaladep scam ya okting deloy bat kaladep ai sanat ru ya ki wehe senong jong kene ka elaka barok kowe te kendiat haga jingi dei bat ka bentala ne ka kam ke baki Karbi gila dawa mo ban pendu ya kata ka jingi kun election jong ka we ni kertong ka bade ne senong mulber ka kong binikas laban da ka bakam ba kadang dei kenong senong jong ka West Karbi Anglong te haga jingi dei bat ka niru ngila persang hiban wat jing tip hendrei ngila yo ka jing tip ka bati kena ba nagaliang ke district administration nang niru kila persang hiban ya keren pakan omdon keno kata ke jing khanglat ane ke jing pentut ya kan ke kandidat pakan yele ya kan ke election ke jongka bar ke cukup por kat kumu jing tip ke bangang layo ki donru ki perlok perjor ki banang ne na po West Gentia nang ne na po Meghalaya ki ba kumba wodong te kumba wodong ba kandi ke kok tiket no kenang ba ka wot kan prano bat bikin yo wut keng dia nagaliang jung lene nagaliang jung ingidon man ong ba ya baro ki para candidates ki badai ne kate constituency ki ba ya khunlang ha kan election ru kim dei ban don kum kata ka mensin yesun dia bisni ki dei ban don kata ka kejing ye trelang lene kata kejing ye khunlang bat kata ka job karem kan song hagamon ke jung pai ba ya no iman banjit tang ba ngam skeu ya ba ngin yesun ngin ye bisni para kasi benar kai te kendiat ngan don ru ban kerpat ya gini parlok Karbi ba kidai ban burom ya ka chongsuk chongsang bat ya kalau order ke bawan naki baru ar district administration kena bakan omdon kenu ka huri hura te today we from the Hanyo Trade Border Dispute Resolution Forum
we have met with the Deputy Commissioner of Western Hills District regarding with the matters of tension occur on this week in the area of Block 1. So, as we have been discussed with him, and he assured us to maintain peace and tranquility on this area, and also he informed us that the board of the district administration will hold a VC video conference meeting, board of the district administration, for maintaining law and order and also to maintain peace and tranquility in this area, so that any tension, any disruption on this election and also the moving of the people from here and there will not be disrupted. And therefore I suggest and I urge for the Karbi brothers and sisters also, they should maintain peace and tranquility and also to respect each other, because we are here as a tribal. We have been living peacefully since time immemorial. So therefore, the decision of this particular area, neither it will be to the Assam and neither it will be to the Meghalaya, is not our local problems. It is both of the government to decide. Therefore, I urge for the Karbi brothers and sisters, please maintain peace and tranquility, and let our people, our Khasipnar people living there, will choose their opportunity, their right to cast their votes as an Indian citizen.